Selamat datang di Garasi Sari Harum. Skies shining away so in this paradise, to rainbows away your blues and bruise. No, you won't be alone right on this of gold, but you know you can leave your troubles all behind. Come and drive on with the engines roar. Come and drive on, try to close the door to the bed and turn the sun. I swear your heart should really come along. Come and drive on right across the shore. Come and drive on, ready to explore. Is you get away from all of that fear? Don't you dare to wait so Come and drive on. Come and drive on. Come and drive on. Skies shining away so in this paradise, to rainbows away your blues and bruise. No, you won't be alone right on this of gold, but you know you can leave your troubles all behind. Come and drive on with the engines roar. Come and drive on, try to close the door to the bed and turn the sun. I swear your heart should really come along. Come and drive on right across the shore. Come and drive on, ready to explore. Is you get away from all of that fear? Don't you dare to wait so long. Come and drive on. Come and drive on. Come and drive on. Ini bagian belakang ketika H3 sedang dirombak ya. Fill me out with your smile, like the sunshine. Saya mencoba membawa mobil medium ya. Fill me out. Inilah pertama kali saya mencoba bis. I will let you in. Ternyata asik juga ya. Semoga saya bisa nyupir bis ya. Cause with you I'm saving some, saving some, saving some, saving some, saving some, saving some. Akhirnya kami mengobrol bersama-sama untuk memberikan ide-ide yang sangat baik ya. Asik pokoknya. Dan akhirnya kita lanjut lagi ngobrol di unit OH3 yang sedang lagi dibangun ya. Yang awalnya kaca 131 jadi kaca 2 jet bus 2 ya. Mantap. Semoga Harum tetap jaya terus ya. Akhirnya kita memutuskan untuk datang ke Terminal Cicahem ya.
Ternyata emang banyak bis dan semakin sore semakin rame ya. Di depan kita ada Nusantara, Sinarjaya dan Budiman. Hiba, Santika, Sugeng Rahayu juga ada loh. Nah ini Sugeng Rahayu dan Budiman, Santika. Dan ini adalah unit langka yang berjulukan McLaren, yang disebut artisnya Jakarta atau Poris ya kalau nggak salah. Ada Haryanto langsung sinematik, mantap. SR2 nya Hiba Putra nggak kalah keren juga ya, keren. SR2 nya Hiba Putra siap take off. Dua unit medium Aladin siap tempur. Dan ini adalah unit artisnya Budiman, berjulukan Taher ya. Jet Bus 3 versi Voyager, keren banget ya. Ada juga unit sahabat ya.
ini suasana di Terminal Home ya. Nah, tunggu part 2 nya ya, part 2 nya lebih seru.